nihin November ni lei thum thong ni gulli da Hakha post thong Chimnak kan thok changlai Raldohnak thong diklo than loading in chim brotherhood ni Theihternak Tuah Mindat le falam Kahdohnak kong he pe tlai in adik lo mi thong jel le thla loading in chim brotherhood ni November ni lei thum a thong Theihternak cha achwa November ni kwa thok in Mindat le falam khochung a ummi SAC Ralkap Sakhaan na chu Pakhat te a kan ka na I atu tiang kapni kar Kahdohnak a Faak tia chim brotherhood ni zapi Theihternak Tuah atu liao a chim brotherhood Raldohnak Kahdohnak he pe tlai in adik lo in gel mi thong dik lo than mi kan hu na cha a chubantuk in gel le than loading in kan in nol na tia an langtar adik fel mi thong le tainak thong pang na chu chim brotherhood le ni achan chung a kan rak than lai tia thong Theihternak a an gel operation CB min in kalpi chu ama mi falam le Mindat khwa Kahdohnak a CB le ni bom kan hal na cha a hoi kombu cheu khat ni an ka do pi ti zong thong Theihternak a an gel chi CDF-Hakha ni SAC helicopter amei le se Rawk in an ka kho Tilim operation for Ralkap cha a CDF-Hakha ni akalpi mi operation a SAC Ralkap helicopter pakhat chu amei le Rawk in kan ka tia CDF-Hakha ni alangter November ni lei ni a CDF-Hakha ni thali chung an chol changnak report an chwa I chu report a chun achung lei bantuk in an langtar hi asi thongni kulli July ni lei ni in November ni lei ni tiang thali chung a CDF-Hakha ni SAC Ralkap somnga la pathum kan tha kho na anung in paruk kan tlei na I thleili kan hliam na SAC palik le Ralkap thlei thum ni CDF-Hakha sin a CDM an Tuah SAC Mi-17 helicopter kan ka I amei le se kan show kho ti zong an langtar thali chung a mei thal zun somli le zun thum an la kho I CDM arak tua mi na ni zun kwa an rak iput adi lak a 60mm MA15 le M79 tal in syam nam zun somnga le zun hi kan lak tia CDF-Hakha ni alangtar tilim operation folio a SAC Ralkap pol than tlang le kal Khawh loading in CDF-Hakha ni somriat le ni hi chung an kham na pin a Hakha le timit kar a ummi keiwan zuang SAC Ralkap Sakhaan le kiam tlang SAC Ralkap Sakhaan zong CDF-Hakha le CNA ni an rak lak tia thai asi MDF le AA ni CNA le CDF-Mara Sakhaan pakhat an lak Tualchungmi nu pakhat athi Lailen pi le sapo khwa karlak a ummi pinchel khwa I CNA le CDF-Mara Sakhaan chu November ni lei khat zan lei a MDF le AA ni an lak tia thong kan thai Tualchungmi pakhat ni zan lei suimilam pathum shong a AA le MDF ni an rak daw shampi le drone zong an hmang suimilam pakhat fai shong ani kap tia achim kapni I Kahdohnak achwa liao a khochung a atlami shampi rong a Tualchungmi pi ni zipar anunnak aliam I hliam ma apu mi khwami cheu khat zong an pinchel khwa Sakhaan in CNA le CDF-Mara pol chu nu a an tol I chu Sakhaan a chun MDF le AA ni hmunma an khwar chang tia khwami ni an chim Mindat a Kahdohnak a Faak I SAC Ralkap ni in zale somnga shong an Khangh chang November ni kwa thok in Mindat khochung a chim brotherhood le SAC Ralkap karlak Kahdohnak a chuak I SAC Ralkap ni Mindat khochung in zale somnga shong an Khangh chang tia thai asi Tualchungmi pakhat ni nithum chung pe tlai in SAC Ralkap pol ni in an Khangh I in zale somnga shong chu an Khangh chang lai tia kan ruadam asana in zeiza ngai an Khangh ti mi hi fiang fai in thai a hari tia achim November ni lei khat chun zong a SAC Ralkap le palik pol ni Mindat khovelnak lam kyang kap a ummi in pol chu da si an toi I an Khangh tia alang that in thil sining amhu tu Tualchungmi ni an chim Kahdohnak a SAC Ralkap le ni drone fighter jet shampi le weithol van long zong amhan na I November ni kwa in ni lei ni tiang a atlom big bomb voi zakhat athak chang November ni kwa thok in falam khwa le Mindat khwa la Kahdohnak chu chim brotherhood ni an thok I atu zong a operation kalpi chu ma asi tia November ni lei thum a thong Theihternak an Tuah